Now we so show Adom TV and your concern for from now for year war edina. Woman so nwi pa fi se beto dwa say your man pani abedi e Dr. Mahmoud Baumia say one more power automated Premix station say ya one more twafa mu no ne ade adwum de ekoso mu no bebrase o ma twen ya hwe mai wo mun samoni Adom Kasee edi nkomoyi phobia wo edina Twese say kamia say emiamia wodo awoto afarefo fango ye Premix fo no entwemfa mu ne katashe kanka ne proyebi ekoso ebo na sansem yi mampanyina bedi eche Dr. Mahmoud Baumia ebra wo bebi aso yi ano ereto wanim se ebe yanko wonhwe na saa ne yebone ni nyina eto entwa okobi automated Premix station ano ewo edina eno wode sansem to wanim enso afarefo yi echwese saa Premix fo yi o station na no daso a eto no a ebi twefam ebi nso ewo wo mo a woto ma wo mo a enye obi a nenye bi eto Oma mamofo enhwem papa moto ne challenge oma mamofo enhwem the petrol no isanki mu ko sikita card ebe gisha machine na ebuari sikita card ebe gisha machine na ebuari wa to ne slide buo ma oda woto je ma falfum wole chan ne so petrol be biewa oje kuguo no no ne wa ton wajama party branch executives you know what the card kakra na o no wajabaji and started why what you turn petrol so I can't be able to perform what the bako wa cha ma party for don question and do na friend ma no ma editor ya mani boni anim say what the Premix ni bedru na anka wo say what the come automated station no nso o station won na wo mo de kwa eno nso entwa yi na mpade mi say there cuz vice president ebubo ya ase in na petrol no bodo ha no ba na for the car no you kokoto petrol no ba on ba no je kugu be gbodugu na ne wa cha ojama party branch executive ne wa ton ojama afolofo ina mentas dem vice president bo bebe obada da na ne national kwenti